Riperile amukela eka Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. Madyambu ya namuntlha hi burisana khale eka matsalani wa vandla ra MK Floyd Shivambu loyi a ku tivisaka makungu ya leswaku swi nga endleka va simeka vandla rintshwa ra tipolitiki. Shivambu a ku susiwa tanihi matsalani nkulu eka vandla ra MK. Shivambu hi un'wana wa vatumbuluxi wa vandla ra EFF. Kasi ku hi pfuna ku langutisa nhlokomhaka ya namuntlha hi burisana ni khale ka matsalaninkulu wa vandla ra MK nkulukumba Floyd Shivambu. Shivambu riperile? Na riperile Khazamula, na riperile ka vayingiseri na valanguteri hinkwavo va Ngula ya Vutivi. Inkomu. Shivambu, a hi langutiseni u ve un'wana wa vanhu lava nga tumbuluxa vandla ra EFF. U tshembisa vaaki leswaku vandla ra EFF hi ro vumundzuku, kambe bandla leriwani u ri sukerile u ya aka MK. Hikokwalaho ka yini vaaki sweswi va fanele va ku tshemba eka makungu ya ku sweswiwani bandla leri ri nga ku kunguhatiweni eka ku simekiwa ku ta va roho ra ntiyiso leri nga ta fikelela swilaveko swa vaaki? Ndza tsundzuka Khazamula na vayingiseri ku laha a South Africa ku na vandla leri for more than 30 years ra ANC leri a ri fanele ku va ku ri rona vandla leri a ri ta hluvukisa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga, ri kha ri tisa na ku tshunxeka ka tindhawu hinkwato. Mara ku na ntiyiso wo vonakala sweswi ku vandla ra ANC ri hlulekile ku tshunxa vanhu vo tala laha Afrika-Dzonga. Swi tikomba hi ku matiko ya tala a ma hluvukangi, ti-municipality a ti tirhi, vanhu vo tala a va na mintirho. Vantshwa ku na more than 60% ya vona lava lavaka mintirho va nga ri ku na mintirho, ene va le ku hlulekeni ku fambisa tiko hi ndlela ya kahle. Swa vugevenga swi le henhla ngopfu. That is why ka 2024 elections more than 59% if not 60% ya vanhu va laha South Africa va ti ANC nga ha yisi mfumo ku ya mahlweni. Loko hi sungula EFF hi 2013 a hi swi voni khale sweswo ku EFF loko ANC kha yi ya hansi ku fanele ku va ku ri organization ya vumundzuku, ku va yona leyi nga ta kota ku replace ANC, ku va organization leyi nga ta kota ku yi rhangela tiko ra Afrika-Dzonga yi yisa mahlweni swirilo swa vanhu, yi kha yi yisa mahlweni leswi vanhu va lavaka swona ehansi leswi fanele swi tisiwaka hi mfumo. Mara ku vulavula ntiyiso ngopfungopfu mina, because hi mina ni nga sungula EFF, munhu la rhangelaka EFF a nga rhangeli hi ntiyiso, u rhangela hi ku la ta va ku yena a va ku ri mahlweni a landzelela swa yena ntsena, a nga yingiseli munhu, a nga yingiseli nchumu. So instead ya ku mina ni sungula swa ti-faction andini ka vandla ra EFF, ni teki decision yo twakala ya ku maybe a hi yeni ya tiyisisa vandla ra Mkhonto we Sizwe, ku va vandla leri nga ta va rona ra replacement. Ku Mkhonto we Sizwe a yi kumi tivhoti ta ku ya henhla nyana ku tlula na EFF, na ri komba ku ri vandla leri a ri ta antswisa South Africa. And na intention ya hina loko ya ka Mkhonto we Sizwe a ku ri ku hi fanele hi ya parliament, a ku ri ku hi fanele hi korisa nhlangano wa Mkhonto we Sizwe wu va kona ka ti-province hinkwato ta laha Afrika-Dzonga, hi ku Mkhonto we Sizwe yi tiyi ngopfu a KwaZulu-Natal na le Mpumalanga nyana, mara not ngopfu. So hina ntirho lowu hi tirha wona tanihi national organizer na secretary general a ku ri ku kurisa Mkhonto we Sizwe ku yi va yi ri kona ka ti-province hinkwato na ti-district hinkwato ta laha Afrika-Dzonga. Mara loko se kha hi fika ka ku tiyisisa Mkhonto we Sizwe ku vi na ku chava ngopfu ka vanhu lava va rhangelaka Mkhonto we Sizwe, ku katsa na president loyi hi n'wi hloniphaka hi ndlela ya le henhla ngopfu, President Zuma. Va hleketa ku hi ku vanhu a va hi amukela hi ndlela ya kahle ehansi, va hleketa ku hina hi lava ku va susa hi teka organization ya Mkhonto we Sizwe ku va mina ku va president in his speech. So hi swona va nga swi nyika as reason ya ku va fanele va ni susa tanihi secretary general va ni yisa parliament, ku a va chava ku ingaku se ku na vanhu vo tala lava hi amukelaka. And then after that vanhu vo tala va mabandla ma ku hambanahambana ngopfungopfu va vandla ra Mkhonto we Sizwe na van'wana lava hi tirha na vona ka Economic Freedom Fighters na mavandla ya fana na vanhu a va tirhela ka vo DA na le ka ANC va tile ka mina va ku
why hi nga sunguli vandla ra ntiyiso leri ri nga ta kota ku ri representa vanhu hinkwavo laha South Africa. So sweswi hi le ka process ya ku yingisela vanhu hinkwavo laha South Africa ku ya njhani mahlweni hi ku a hi la ku sungula vandla ra politiki leri ku nga vandla leri ri nga ta kha ri languta ka hina ntsena kumbe ri va ku ri vandla leri ri nga sunguliwa hi munhu wun'we hi ku loko ho sungula vandla ro fambisiwa hi munhu wun'we ntsena ku nge vi vandla leri nga ta kota ku ri responda ka ti-demands na ti-aspirations ta vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga. Floyd, a hi swi teki a wu nga vangi na swiphiqo aka vandla ra MK. U vona onge a ku ta va ku ri na need ya ku vulavula hi ku simeka vandla lerintshwa kumbe a yi ta va yi nga ri kona? So lexi vanhu vo tala va swi tivaka na vanhu lava rhangelaka ANC na lava rhangelaka EFF i ku ntirho lowu a wu endlaka Mkhonto we Sizwe a wu ta kurisa Mkhonto we Sizwe ku va nhlangano kumbe vandla leri a ri ta fambisa Afrika-Dzonga hi ku hi na ntokoto wa ku aka ti-organization to vonakala ene hina hi ka Mkhonto we Sizwe hi ri na ku tshemba ku vanhu hinkwavo lava rhangelaka Mkhonto we Sizwe va yimela swilo swa tiko. Mara in the process we discovered ku na vanhu lava yimelaka swa vona va ti lavelaka mali ya vona sweswi, va lava ku teka mali sweswi, va lava ku fuma sweswi, a va lavi ku hluvukisa tiko ra Afrika-Dzonga. Hi capacity leyi hi nga na yona hi ta va hi kote ku kurisa Mkhonto we Sizwe hi ya mahlweni. And of course loko so swilo swi nga ha fambangi kahle ka Mkhonto we Sizwe, we've got every right ku hi yingisela vanhu va ku hi ya njhani mahlweni hi ku vandla leri a hi ri tshembile ra Mkhonto we Sizwe sweswi ku ta va ku ri rona leri nga ta replace ANC ri tikomba nga ku ri fambisiwa hi ndyangu wun'we ngopfungopfu vana va President Zuma hi ku minkarhi yin'wana loko hi teke ti-decision aka ti-meeting ta Mkhonto we Sizwe loko va fika kaya va vulavula hi swin'wana va cinca ti-decision ta organization hinkwayo va kha va languta ku vona va ta benefita yini in the immediate. So hi leswi hi nga hlangana na swona ene a ku na nchumu xo biha ku loko swilo swi nga fambi kahle ka tindlela tin'wana leti hi langutaka tona hi fanele hi languta ndlela leyi nga twisisaka ku ya mahlweni. Mara at least ku na lesson hi nga hi dyondza ku hi fanele hi sungula nhlangano kumbe vandla leri nga ta representa vanhu va Afrika-Dzonga. Okay, Floyd, a ni ta ku u yi khoma kwalani hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni. Hi tlhela hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi laha madyambu ya namuntlha hi burisanaka ni khale ka matsalanikulu wa vandla ra MK nkulukumba Floyd Shivambu. Floyd, hi amukela nakambe eka ngula ya vutivi. Floyd, a wu vileli hi ku Afrika-Dzonga ri na mavandla yo tala ngopfu ya tipolitiki? The reason loko hi ku hi ta hi ya yingisela vanhu ehansi ka ti-province hinkwato na ti-district hinkwato ta laha Afrika-Dzonga i ku hi ta va hi kha hi vutisa xexo xivutiso ku xana ku na reason ya ku hi sungula rin'wana vandla ra tipolitiki ke? So vanhu hi voxe va ta hi hlamusela ku yes ku na necessity ya ku hi fanele hi sungula vandla rin'wana. Loko mo languta ku laha the-voting population ya laha South Africa vanhu lava nga above the age of 18 laha South Africa lava va nga eligible kumbe va pfumeleriwa ku vota ka ti-election ta ku hambanahambana almost 40 million. Mara vanhu lava participataka ka swa ti-election la South Africa va less than 20 million. Leswi vulaka ku na vanhu vo tala lava va nga ri ku na ku tshemba ka swa tipolitiki laha South Africa despite the fact ya ku va fanele va vota. So loko hi kha hi ya hansi hi vulavula na vanhu hi ta va hi kha hi vulavula na vona ku xana why mi nga participate ka swa ti-elections, why mi nga participate ka swa tipolitiki hi ku minkarhi yo tala tipolitiki ti determina ku humelela yini ka matiko ya ku hambanahambana na le vuton'wini bya vanhu. So leswi hi nga ta hi vulavula hi vutisa swona hi sweswo loko vanhu vo ku fanele ku ta nhlangano lowu nga ta tshembeka hi ta wu simeka hi wu yisa mahlweni on behalf of the people, not hi mhaka ku hina hi la ta sungula political organization mhaka ku hina hi lava ku yisa career hina mahlweni. Hi ta sungula organization loko ba ku hi sungula on behalf of the people of South Africa. Speaking ba ku mi sungula vandla lerintshwa i yini swintshwa leswi leswi vandla leriwani ri nga tata na swona leswi mavandla laman'wana hinkwawo
mo ka ma nga ri ku na swona. So thus far vanhu lava va nga tisa mavonelo ya vona ku vandla ra tipolotiki leri ri fanele ri sunguriwa ri fanele ri endla swona va ri vandla ra tipolotiki ku nga vi vandla ro vulavula ntsena ri nga endli nchumu va ri loko sungula vandla ra tipolotiki leswi ni pfumelaka na swona mina i ku ri fanele ku va vandla leri ri kotaka ku ri endla swilo swa ku hambanahambana leswi swi kotaka ku pfuna vanhu sweswi ku na swilo swo tala ngopfu leswi mavandla ya tipolotiki nga kotaka ku swi endla already ku na madokodela yo endla 60 va ti vitanaka Mayibuye Medics ku nga madokodela na tinese va ku hi ta teka nkarhi wa hina wa spare kumbe nkarhi wa hina lowu hi nga ri ku mintirhweni hi ya matikoxikaya hi ya eka ti-informal settlement hi ya nyika swa rihanyo ka vanhu va ku hambanahambana swo tala hi nga swi endlaku hi leswin'wana mina loko na ha ri ka Economic Freedom Fighters a ni swi endla ka swikolo swa ku hambanahambana le ka Mahonisi ka Mphambo ka Mavambe ka Xigamani swa ku pfuna vana va xikolo loko mo languta ku loko ha ha ri le ka EFF ni kha ni endla ni ri nexe mina sweswo hi teki ti-matric results ta swikolo sweswo from about 50% to above 90% ka swikolo hinkwaswo hi ku pfuna vanhu mara ku na swin'wana hi nga swi endlaku as well hi nga endla swa irrigation scheme swintsongo hi pfuna vanhu ku va kota ku tihanyisa sweswi hi ke hi va pfuna hi swa ku hambanahambana loko ku ri na problem ya mati kun'wana hi swimalana switsongo hi nga ta swi kuma ku hi nga swi fundraisaku hi pfuna vanhu leswa mati so Floyd u nga ku yini aka vanhu lava nga tshama emakaya va nga ku langutiseni va ngo swilo leswi hinkwaswo u nga ku swi hlamuseleni swa ku endla ti-irrigation schemes swa ku va madokodela ya pfuna laha na laya na leswi a wu swi endla wa ha ri ka EFF ku hinkwaswo leswi swi hlamuselaka swilo leswi nga ku ndliweni sweswiwani so xivutiso ku va aka ku i yini xintshwa lexi vandla leriwani ri nga ta fika ri loko mo vulavula ntiyiso ku hava vandla ra tipolotiki a South Africa sweswi leri endlaku massive social assistance programs ka ti-branch hinkwato loko mo languta ti-agenda ta ti-political party mavandla ya tipolotiki ya ku hambanahambana mintirho ya vona i ku vulavula na ku tshembisa vanhu ku loko va ri ka mfumo va ta endla lexi na lexi na lexi na loko va nghena ka mfumo va tsandzeka na ku endla leswi va nga swi tshembisa hina ha sungula tanihi vandla leri hleketiwaka loko wo sungula hi ta sungula hi kha hi endla swa ti-social assistance programs ta ku pfuna vanhu va ku hambanahambana ku hi antswisa vutomi bya vanhu va ku hambanahambana not ku hi va vandla ro vulavula ntsena and ku na reference by the way ka ku mavandla ya tano ya existile before ku na vandla rin'wana va ku Black People's Convention a ri rhangeriwa hi Steve Bantu Biko loko mavandla a nga pfumeleli ku exista laha South Africa a va maka titliniki va pfuna vanhu some of the projects leti va nga ti sungula ta ha ri kona sweswi ka tindhawu tin'wana ta le Eastern Cape so hina loko ho sungula vandla ku ta va vandla leri nga ta va ri kha ri kota ku tirha swilo ehansi lexin'wana hi nga ta va hi kha hi xi promota ngopfu leswi va nga swi submita sweswi leswi hi pfumelaka na swona i swin'wana va swi vitanaku Black Economic Solidarity of course ku ta va ku na program ya ku hi fanele hi cinca economy yi benefita vanhu va ntima mara ku ta va na leswi hi ta va hi kha hi xi yisa mahlweni xa ku vanhu va ntima a va sapotani ngopfungopfu ka swa mabindzu na leswi va swi endlaku ehansi loko mo languta sweswiwani ka ikhonomi ya South Africa vanhu va ntima tanihi miholo na ti-social grants va nyikiwa tibiliyoni ta tirhandi like more than 500 billion n'hweti na n'hweti mara mali liya hinkwayo yi tlheriseliwa ka vanhu va valungu through vo Spar na vo Shoprite na vo Pick n Pay na tixopoxopo letin'wana to ku hambanahambana hina hi ta promota ku vanhu va laha Afrika-Dzonga a va tirhisi mali ya vona ka vona hi voxe na hina tanihi vandla loko ho ri sungula xin'wana na xin'wana lexi hi nga ta va hi kha hi xi endla hi vandla hi ta va hi kha hi sapota ngopfungopfu vanhu va laha Afrika-Dzonga ku va na ku common or collective development ya vanhu hinkwavo hi ku sweswo ku hava na vandla na rin'we ri swi endlaka laha South Africa-Dzonga and that is what is going to distinguish us mara xin'wana lexi hi nga ta vanhu va ta swi vona hi voxe hi ku by the time hi ya ka local government elections loko ho sungula hi sweswi loko ho sungula hi September hi ta va hi kha hi existile for more than 12 months vanhu va ta va kha va swi vona hi voxe ku vandla leri hi ta va hi ri sungulile ri ta va ri endli Xivambu a tshembeka hi a wu kombela mi khoma kwalani hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni hi burisana na Floyd Xivambu endzhaku ka mavhengele
tlhela hi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi burisanaka ni khale ka matsalankulu wa vandla ra MK Floyd Shivambu. Shivambu, a ni kombela ku vutisa la, xana wa ha ri xirho eka vandla ra MK? Ya, na ha ri xirho xa vandla ra Mkhonto we Sizwe, ende ni hlamuserile ka press conference ku a ku na xo biha ku munhu a ya kota ku yingisela vanhu va laha Afrika-Dzonga ku yiwa njhani mahlweni, even if you are a member of a political party. Mara lexi ni nga xi tiyisisa ni te loko va Mkhonto we Sizwe va hleketa ku leswi ni swi endlaku a swi fambelaka na vumbiwa ra Mkhonto we Sizwe, a va ni hlamuseli ku a swi fambelana na vandla ra vona, and then ni nga tshika organization ni focusa ka ku yingisela vanhu ehansi ku hi ya njhani mahlweni, and then hi ta vona ku hi teka decision njhani mahlweni. Loko vo hi fane hi sungula vandla rin'wana leri ri fane ku ri yisa swa tipolitiki laha South Africa amahlweni, hi ta va hlamusela va Mkhonto we Sizwe ku se ku na vandla rin'wana leri nga ta hi fambisa rona, and swi nge kotiki ku hi va member ya mavandla mambirhi, mara sweswi na ha ri vandla ra Mkhonto we Sizwe. That is why Yes. ni nga tiyisisa sweswi ku kusukela siku leriya hi nga endla press conference hi rona, siku na rin'wana President Zuma va tshama va kha va fona va ku hi fanele hi hlangana hi vulavula ku ya njhani mahlweni. Se hi ta kuma nkarhi hi ya tshama na vona hi va hlamusela ku se hi sungule process leyi ya ku yingisela vanhu, ene hi ku vona ka hina a ku na xo biha lexi xi endlaka ku yingisela, a swi bihanga. Lero sweswiwani ma ha bula na President Zuma? Va rhumeli vanhu vo tala lava tirhaka na vona va ku a hi hlangani hi vulavula ku hi famba njhani mahlweni, hi ku na swin'wana va lava ku contribute na swona. So a hi nge vi na problem hi ku hi te hi ya ku yingiseleni. So loko President Zuma va ri na mavonelo ku hi fanele hi famba njhani mahlweni, hi ta ya va yingisela. Mara leswi vanhu va vulavulaka hi swona hi Mkhonto we Sizwe i ntiyiso ya ku sweswi up to this far vandla ra Mkhonto we Sizwe ri fambisiwa hi ndyangu, and va ndyangu va vo President Zuma va kota ku va yingiseliwa ngopfu ku tlula vanhu lava rhangelaka nhlangano wa Mkhonto we Sizwe. Mara Floyd, hikokwalaho ka yini wa ha tshama aka vandla ra ku fana na leriwani ra ku ri fambisa hi va ndyangu, ri talele hi vanhu lava va rhandzaka switsotsi na swin'wana na swin'wana? So what happens i ku munhu un'wana na un'wana la a nga member ya vandla ra tipolitiki i ku u fanele u ringeta ku cinca vandla u ri ndzeni ka rona, ku ri fanele ri endla njhani, ri ya njhani emahlweni swa ku hambanahambana. Ni le ka economic freedom fighters leswi ni vulavulaka hi swona swa ti-weaknesses ta EFF a hi swilo leswi ni swi vulavulaka hi mhaka ku ni le handle, sweswi ni swi vulavula na ha ri ndzeni. Okay. Ni khe ni tsala na ti-perspective ya ku hi nge swi koti ku fambisa organization yi nga ku va music band ya ku vona munhu la yimbelelaka le mahlweni, lavan'wana vo hlavelela a va koti ku vulavula nchumu ku vandla ri ya njhani mahlweni. Floyd, loko hi langutisa aka swiyenge swa mabulu hi vona ku na vito leri ri tshamaku ri kha ri hangalaka swinene ra Mayibuyi. Loko vaaki va pfumela ku vandla leriwani ri simekiwa, ku nga va vito leri hi nga ri langutelaku kumbe vaaki vo tivulavulela? Ya ku vanhu vo tala lava nga ta ka hina na lava va rhangelaka sweswi consultation process va inclined ngopfu ka vito ra Afrika Mayibuyi, ku ta va ku ri rona vito ra nhlangano lowu loko wo sunguriwa u nga ta va wu sunguriwile. So loko hi ya mahlweni hi ta yingisela vanhu hinkwavo, van'wana va nga va na mavonelo ya ku hambana ku fanele ku va yini vito ra nhlangano lowuriwa, mara sweswiwani vito leri fambaka mahlweni i vito ra ku Afrika Mayibuyi. Ku ta va Afrika Mayibuyi movement kumbe Afrika Mayibuyi party, mara hi ta yingisela vanhu ku va ku hi fanele hi tirhisa rihi vito ra ku yisa mahlweni swa tipolitiki laha Afrika-Dzonga. Floyd, Afrika-Dzonga ri na xiphiqo xikulukumba ngopfu xa vahlampfa. Aka loko mi kha mi burisana na vaaki mi nga va mi yima kwihi aka xiphiqo xexo? So lexi xi tlaku ngopfu lexi hi yingiselaka xona ka vanhu lava hi nga va yingisela sweswi i ku vanhu va na problem hi vahlampfa kumbe vanhu lava taku hi matiko va ta ku famba va huma le mahandle ku va tekela mintirho. That is why va ku hi fanele hina hi promoter principle ya ku hi fanele hi supportana tanihi maAfrika-Dzonga ku
hi sapotana hi swa mintirho na loko hi sungula mabindzu hi fanele hi sapotana hi xihexe hi ku hi hina maAfrika-Dzonga lava hi nyikaku mali yo tala ka vanhu va vahlapfa loko mo languta ku ti-spaza shops hinkwato to fana na ta mapakistani na vanhu lava humaka ve le handle va teka more than 200 billion rand yi huma laha tikweni and 200 billion rand liya loko wu kota ku sapotana tanihi hina va laha Afrika-Dzonga hi nga kota ku kurisa vutomi bya hina hi kha hi kurisa ikhonomi hi kha hi hluvukisa vanhu va ku hambanahambana laha Afrika-Dzonga. So that is basically how we xa ku hetisela loko vaaki va pfumela ku vandla leriwani ri simekiwa hi nga ri langutela ku va koho aka nhlawulo wa mfumo ya muganga. Definitely loko vanhu vo hi sungula nhlangano wa Afrika ma vuya loko sweswo ku ta va ku ri vito ra kona leri hi nga ta va hi twanana hi rona hi ta va hi kha hi contesta ka ti upcoming 2026 local government elections and hina hi ntokoto loyi hi nga na wona hi na tshembiso ku hi ta teka ti-municipality to tala hi kha hi ti hluvukisa hi ta antswisa ku vanhu va ta kota ku hanya vutomi lebyi vonakala laha Afrika-Dzonga. Xivambu hi khensile swinene hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.